Ankuze madoda ankuze madoda ethi mina ngazi ngiyolala ngizweni ndoda ethi mina ngazi hayi bomngani wami ngiyolala ngizweni ndoda ethi mina ngazi ngiyolala ngizweni ndoda lo mfana umela lulale mbethe lo mfana kanantombi ndoda ethi lo mfana umela lulale mbethe lo mfana kanantombi ndoda ethi mina ngazi ngiyolala ngizweni ndoda ethi mina ngazi hayi bomngani wami ngiyolala ngizweni ndoda ethi lo mfana umela ulale mbethe lo mfana kanantombi ndoda ethi mina ngazi hayi bomngani wami ngiyolala ngizweni ndoda ethi ankuze madoda wayimemeza umswado omnyama omhlenga amehlo tshintsha waphenduka isilwane esimnyama sashintsha saphenduka isikhumba sembongolo ebovu utshela mina wethu isikhumba esahlula behluka isilwane esinamandla ebhubesa umntu akathetha abheka khona ziyeka zithi walokho ibheka phansi empumalanga ziyodibana khona yini njalo wethu ngididi guga dilika ntaba sibonane ndoda utshela mina wethu mfana muhle njengebhayile sangoma esihle ngemsebenzi yathi uW zone magidango mabhanga Angibingelele nonke bafowethu ngibingelelwa umali abamaziyo lika Sakhile igama lami lokuzalwa eSifasini Sakhile ngoba Nkosi bafowethu ngokomculo ngumali so sengithi ke njengamanje bafowethu ngicela ngingapheli indima yomculo kade ngikhona abantu bafowethu bayazi ukuthi ngathina isiphuma nale emakhaya imali ngeDakrani kodwa manje ke senginelaphi ekumanje kulo bafowethu ngapho ngicela ke bafowethu ngamanje ukuthi manje nimamkeleni bafowethu futhi manje umculo wakhe ngoba bafowethu mhlawumbe ufukile kwabanye awufani nowabanye kwabanye uyafana nowabanye kodwa njengoba ngumanje ngithi ngibona ukuthi ngizene yami isho kwami sonke bafowethu ningambeleli sibambele imali njengamanje ngizokhiphileke isilami imali ngicela bafowethu basapoti kakhulu bafowethu ngicela ukuthi sisebenzisele ndoda kumanje imali kuhle kakhulu la endimeni yakho bafowethu siphelile isikhathi sethu bafowethu siphelile isikhathi sethu yazole athi umaskandi bafowethu uchalenga sekule sekufike lapho kuzofika khona sijabule njengabafowethu abageza bafowethu vele kunjalo akujike nje kusazoba njalo bafowethu sengiyenzile ku-album yenu ke bafowethu ke ngicela ukuthi niyamukele niyisupport bafowethu ningayilandeli nje ngomlomo kodwa ngicela ukuthi zenze nangiqhamuka kuyinsizwa nentombi ibona ukuthi ngimuhle ngamandla azo hayi ukuthi ngibe muhle ngamandla abanye abantu wena ujabulele ukuthi ngimuhle ngamandla akho sifakile isandla ngakho ke bafowethu i-album yami iyeza njengamanje bafowethu ukuthi nje abafowethu bayamukele iyaphuma manje nge-29 October 19
iPhone number bafowethu ofuna ukukhuluma nomali-ke bafowethu 079 061 7390 bafowethu umali utholakala ngaso sonke isikhathi bafowethu ngicela ukuthi uma ngaba umtholanga ungayitsheli ukuthi ayisebenzi nami isebenza kakhulu yakudala kakhulu bafowethu ngakho ngiyacela bafowethu nonke eSouth Africa ngiyacela kakhulu ubambe lefulo lelikhulise ngoba nikhulekisa sisazoyishaya ingoma sibambele nabafowethu kodwa ngithi imali bafowethu ngabe nimqapheleni ngempela ikhona imali bafowethu kunjalo bonga kakhulu. Angizalali ngicabanga ngawe ngalunkonzele darling ngothando angizalali ngicabanga wena ngalunkonzele darling ngothando ngalunkonzele darling ngothando Misebenza